okupa nokuthatha. Abantu abaleki babefika bembona uJesu. 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 Yesesiphambanweni. Abantu abaleki babefika bembona uJesu. Abantu abaleki babefika bembona uJesu. Yesesiphambanweni. Zulu kaDaba sesaba wena onamandla okupa nokuthatha. Wadala izulu wamdala umuntu wamfanisa naye. Wadala izulu wamdala umuntu wamfanisa naye. Wadala izulu wamdala umuntu wamfanisa naye. Uyo wafela izono zami, uyo wafela izono zakho. Uyo wafela izono zami, uyo wafela izono zakho. Iye wadala uAdamu wamdala uEva wamfanisa naye. Wadala uAdamu wamdala uEva wamfanisa naye. Wadala uEva wamdala uAdamu wamfanisa naye. Hallelujah, amen, oh Jesus, amen, hallelujah, amen, oh Jesus. Amen, hallelujah, amen, oh Jesus, amen, hallelujah, amen, oh Jesus. Lithi lona izwi madoda
umasipala kakhulu ngencwadi ngendodana. UJesu wazalwa umoya ongcwele. Cha umoya lo esizwa kuthiwa umoya kodwa ungama-demons angalunganga. Shwele baba. Abantu abaningi babefika bembona uJesu yesesiphambanweni. Abantu abaningi babefika bembona uJesu yesesiphambanweni. Uyo wafela izono zami, uyo wafela izono zakho, uyo wafela izono zami, uyo wafela izono zakho, uyo wafela izono zami, uyo wafela izono zakho.